Welcome back to my YouTube channel mga kapilingon. For today's video mga kapilingon, manghuwatan ng mga kupa kasi hinog na, kinain na ng ibon. So ayan mga guys, so tingnan nyo guys. Ayan guys, so kukunin ko to guys. Ayan oh, di ba hinog? Oh, kukunin natin guys. Oh, wow. Kauna kinain na ng ibon Meron pa dito guys. Ayan Oh, ay. Shit. Nahulog guys. Ayan. Sayang yung guys. Sayang yung hindi pa man to hinog guys. Tagak guys. Okay lang kay. Tapos meron doon sa taas guys. Tanggalin natin guys. Sana ang hirap kunin guys Wait. Hirap kunin guys. Dugitin natin guys. Dugitin ko. Dito tayo guys. Wait lang. Ayan guys. Uy. Andun sa taas. Malaki yan Ito hinog. Ito po natin guys. Ayun. Uy. Ayun guys. Guys, tapos meron pa dito guys, isa Uy! Ayun! Yan guys. Tapos ito, hinog guys. Ang hirap kunin guys. Uy! Nadama yung hilaw. Nadama yung hilaw guys. Sayang. So ayan. Ito yung kupa natin. Ayun guys. Ito lang kuha natin. Yan. Sama yung hilaw. Sayang yung hilaw. Ayan. Ayan siya guys. Ayan na yung kupa natin guys. Hugasan natin guys. Okay. Hugasan natin dito. Yan. Hugasan ng maagang. Yan guys, no? So ito na guys, tapos na hinugasan natin guys. Iakyat natin sa taas. Tapos kukuhin natin yung pinya dun guys. Okay. Yan, let's go guys. To the mountain guys. Punta tayo dun guys. Tingnan natin yung pinya guys. Okay. Yan, dito. Ito yung bundok guys. Dito po nakatira guys. Ayan guys. May pinya dito guys Kukunin na natin kasi baka maunahan tayo. Ayan guys Ang ganda ng kabukiran. Ang ganda ng paligid. Ayan guys.
Dito yung pinya guys. Tingnan natin guys. Ayan. Ayan. Kunin na natin guys kasi pwede na to guys. Oh, ayan oh. Oh. See? Pwede na siya guys. Kunin natin guys. Ayan guys. Oh, see? Pwede na guys. Meron pa isa guys. Kunin natin guys. Ito. Ayan guys. Oh. Diba? Oh. So we have dalawa. Ayan guys. Ang ating pineapple. Dalawa guys. Ha 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 ha. Ako ang nakaunag kuha. Aray ko, kinagat ako ng langgam. Ouch. Kita, ay. Meron dito guys, kasi hilaw pa ata to. Isa. Yun o. Yun o. Hilaw pa guys eh. Hilaw pa. So ayun na guys. Ang ating pineapple. Ang ating pineapple. Ayan na guys. Oh. So diba? Kita tayo ng pineapple dito sa bundok guys. Aray. Ang daming bunga yung sili ko guys. Yun oh. Linisin na natin yung pineapple. Ayan guys. Oh, ang daming bunga. Sili ko. Yung sili ko guys, maraming bunga. Tingnan nyo. Diba? Daming bunga. Yung sibuyas ko na dahon guys. Inano ng manok. Nagbati guys. Yan, kamatis. Yan, tanglad. Yung kalabasa ko, mulaklak na. So, yan, meron na tayong pinya. Meron tayong pinya. Hinog na nga talaga siya guys. Ayan. So, ito ang ating bahay. Napakagandang mansyon dito sa bundok. Ayan. So, ilagay natin muna natin pinya dito guys. Lagyan natin dyan. Dyan ka muna. Ayan. So, yun ang ating today's video mga kapilingon. Muha tayo ng fresh fruits from the mountain. Ayan, so thank you so much mga kapilingon for watching. Sana po ay i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Bye and God bless everyone.